ene endra omayo mo first training ensem afri ho ba we ene nsem bebre ene atena se a afisem no ye de bro era no pay wi a Cinco de Mayo ebe tena se na ode ewura amanone nsem nim na afenso yakofa amanone nsem no etimi ede abro ene enso eye ebinada fofra onyankopon ede a chen no nso abo apa ho sima enum pepepe ye dan ye ho sima na ya hyensem na se ede amawo. Okay, ntino yensan so ma obi biara akwaba embra Sompa 93.1 and afenso Sompa TV so ene anopay agudie mu nsem tip off ena yede esmo ne ye hyensem na se ere free Kumasi Asante Kotoko na endra Kumasi Asante Kotoko eye omo final training ahead of omo game eba so nyame bo a edatena Ghana Premier League a standing game Kumasi Asante Kotoko be wura mu ewo wenchi na omone Young Apostles area boy ni na coach oye head coach erima Kumasi Asante Kotoko Dr. Prosper Nate Ogum ere nsem kakra atudwa afa abrantia ye friend Muhammad Kamara era afenso kwa eye Justice Blay one Michael Che Jamana emrantie we ena against enswatre omukodi red card no ore nsem atudwa for mo era afenso players a omopra ewo Asante Kotoko team ni. Well, if you look at our team, suspensions, we have about 3 players who have been suspended, Blay and then Che and then Kamara. If you look at these players, these are very important players for us. So, and if you look at the number of players who are injured, if you look at Lodamwa, Abetamwa, I mean, yeah, these are good quality players that are depth to the squad. But then, that's the situation. We just have to manage it. Eno Dr. Prosper Nate Ogum head coach Edema Kumasi Asante Kotoko ena eden sem etudwa se players omo ensa entiminka omo the likes of Muhammad Kamara goalkeeper ena afenso Justice Blay ena afenso Michael Che Jamana no ha omo technical team le pass say emrante omo ade a lot to Kumasi Asante Kotoko ne wie no ene ebusa no Kwabi Poku say joining Asante Kotoko second running we about 7 matches at 5 goals in the Ghana Premier League. I think it's been excellent because we brought him in to come and score goals and he's scoring. So his impact has been very, very great in terms of our attacking process, prowess, in terms of creating threat for the opponent, in terms of putting the ball at the back of the net. His presence brings a lot of, it attracts a lot of defenders towards him, and when he has the chance, he scores. Look at Eno Dr. Prosper Nate Ogum Kumasi Asante Kotoko head coach ena eden sem tudwa obo ne striker Kwabi Poku enso abaso abrante ne joining Asante Kotoko no sisia oko Asante Kotoko bobo kenimu Ghana Premier League ma oye second top scorer at the match team now was share 5 goals in 7 matches. The only di Asante Kotoko no abrante a your friend Albert Amwa ono so ashe 7 goals at the Asante Kotoko this season we pra bosome ene akyirenie ontimi emesi akan edema Asante Kotoko na Asante Kotoko ene omo betu afri Kumase ede omani akyere wanchi anope ya 11 am na Asante Kotoko Timbers no move na arehosem ne se Asante Kotoko ede 18 players pe ena ekwo wanchi akobo Young Apostle game no ni nyina ekwo ese players no dodo na etimi epra enti 15 senior players ena 3 no enso junior players ena ebe join team no eni gisema wo wane se abrante a ye frɛ no Samuel Tinedu oko against Samates no ko prior went to me we against na abrante na recover or join team no 18 players Asante Kotoko de omokobo against Young Apostles no 15 senior players no Frederick Asare ene Benjamin Chum omo na yetu goalkeepers no Michael Sefa Patrick Esiedu Samba Indongani Onel and offensive Henry Kwame Ensu Samuel Tinedu Andrews Intimenu Emmanuel Entry Baba Yaya Elvis Che Bafo Saka Dauda and offensive Isaac Minta Kwame Poku and abrante friend Samson Eduku we any senior 15 players
Asante Kotoko ede omo ko 3 junior players no Avoka Kwesi Vetus ena Isaka Abdul ene Godfred Kodia we ene Asante Kotoko 18 players omodo omobo young apostle no initially na kese at least omanya kra no 20 players ene eso omodo ko but because of injuries Kumasi Asante Kotoko papa ye na yewie wo Asante Kotoko nsensem no coach Prosper Nate Ogum a report to player bako ede ama Kotoko IMC no waye niamo sem kakra ewo Asante Kotoko team nim tino wa report no ede ama mpanyifo egusua ehwe sa abrante no enso hu nsem a mrepram no yebema all the details no eho ne yewremu wo wanchi na unim se agopama we GFA4 ede betu dwa se enya de se yebetimi abo Ghana Premier League o san se endu standard omo peno ema young apostles omo game omo kobo no wodoma sabedie omo ne Asante Kotoko omo back to wenchi na agopama no ena omo siesie ne kama enso eho no mantino we enso wenchi sports stadium Sunday eho ena se echina Wednesday Asante Kotoko ewremu ho enso akobo game no ni nyina echira yetrase ya details no yerebe bro yebe kan say match we no live commentary enso enaba so ewo Sompa 93.20 ya na onso anya adaje no wa join away from Asante Kotoko ensensem ni mo na yenwremu ewo Nations FC na yendin komo enfremfro nanoi Nations FC enemy diama ekobo game na game no eba na we na Nations FC ewini kamienu ama midiama ate ekarim bako na supporters chairman edema Nations FC honorable Richard Ajimai ena eden sem kakra eto Sompa Sports enim na enyema bako ene beka ho so ra recently no na ye free matches ya bu na ye lusu na ama ese ye wo kakra tina na die ndie msa kia na ki ede na me na wo hye no ni munyam be hye no ni munyam ama ye besre msanne no resadi referee no original center hono enyema ba kubia ekoso in fact say enye sadi enyema esi akoben na sei na miadum ya jojo nkrofo bo ene ne makofomu a kadina referee no enyem ebetimi akofanto kwasamadi ababe yide na miase say upon everything no the nanti no and say supporters no the boni bi anso anye dey because say ya cycle womo ya kasa akere womo ti na we ya upon sabi na me Mexico bobi onu man eno honorable Richard Ajima Nations FC supporters chairman ena eden sam etudwa say obesre the Ghana Football Association no omune referees no enkasa pa ye sanse ade a esi no yempese ebi enso ebesi BMT referees no omo ba venues na eya omo nso enkasa enche omo eno ensema otimi ede etudwa na away from that near the Black Stars of Ghana wouldn't say wiki there attention ni nyina ewo enkran esanse eho ena nyame boa Friday Black Stars of Ghana ejina kono ye ne Chad national team no omonso ebo World Cup qualified games enso on the 2026 World Cup ebeba so no Ghana yensi ebetimi enya qualification no enso hono na edika no Black Stars endra training na eba so no yeni kai he oma rival ebra na Black Stars eremu ewo stadium no enti we the Black Stars of Ghana yes enti uhu ni say na we Ghana ni nkwade a ohohom no oye dey a ebe sorry enso enti endra na Black Stars omo first training Accra Sports Stadium a place a eje pene etimi training no makobako enkono 9 and by Lawrence Atizigi Jojo Walakot and afenso Benjamin Asari 3 goalkeepers coach Otuado eto omunsa from munde no munyina present training ground Razak Simpson Endra oye training Gideon Mensah Salisu Muhammad and afenso Abrantia your friend Kamal Dini Mamudu and afenso Kamal Din Suleiman on also training and Anton Semenyo and so training Ote Kudus Muhammad se wabedu Ghana but Endra Kudus and so now on your present and so training na Abrantia your friend Elisha Owusu when you call up ba wepra enti Elisha every squad nim and coach Otuado Atonensa area former West African Football Academy Wafa
omo young chapa your friend Lawrence Ejekum enti Ejekum do airport no ena ne maame ene na busuafo enso ebehia no enso osiakan ewo Belgium Ejekum enso waye adwuma for the past 2 seasons paye ene ono nso etimi anya Blasters call up enso eho ma bibia enso ekoye na sports minister na say sports and recreation minister Honorable Kofi Adams Endra Okosla Blasters team no na odensem kakra enso etudwa efa Cape Coast Sports Stadium and afenso Accra Sports Stadium nankasa ene Kumase Baba Yara Sports Stadium ti Honorable any players no enso edidi nkobo no otutu omo for den nsa to Kamadin enso abeti media ma player no na yentie Honorable nsem kakra okafa Cape Coast Sports Stadium no. Of the key stadium facility that we have, Cape Coast is the one that we will not spend so much refurbishing. So we should refurbish the Cape Coast quickly and not allow any club to play there. Just keep it as a national stadium for Black Stars only for the meantime. So we would have prepared it for the September and then October window when we play the next qualifiers again. Then we can close Ohinijan and Babayara Stadium. We will close it and make sure that. And then sports and recreation minister Honorable Kofi Adams that's a Ghana idea ya close as you be CAF say emiti almost standard FIFA say emiti almost standard once again Honorable area to you say you better akrosu Baba Yara Sports Stadium and our friends so Cape Coast Sports Stadium ne Accra Sports Stadium na renovations you know and so etimi akoso na mame Mr. KTS Okeku President Edema Ghana Football Association on it sports and recreation minister Honorable Kofi Adams and our friends so ESCO members you know and the RFA chairman for no mame Mfonyini kakra endra president Ede RFA and our friends so ESCO members you know Ekochia sports minister and so honti we no koye introduction Edema almost say ampa we more any empanifo oni omo eye adwuma no enso ewo efe asoye na chese bibia enso etimi akoye away from that ye rem Chad omo national team no arrival no Chad for no eba no ye hwe ekwan a Chad for fan so eberemu ewo eye Kutuka International Airport. You know, where bra omo arrive and pictures in the now all there two screens so now omo enjoy Sompa TV and our friends Sompa 93.1 on Facebook no omo so we say Chad national team no omo so remo e Ghana ha Friday and a game no enso eba so na ye nsem no enso e NSA for enso aso ye they say Kasama for Edema National Sports Authority Mr. Charles Amofa nsem kakra enso atudwa o say Accra Sports Stadium pitch no are you ready for Friday game no the between akuni ya share ni CC wa Accra Sports Stadium you between apples to international match when say FIFA qualifier on a fashion match dia no ya na certain requirements for honma say ultimate and as facility managers no it mean Emma facility need and sana waiting here host to game no into over Accra Sports Stadium making like I say for year almost about 6 months you know the club yeah issue a facility so that it will be dedicated to only national games and matches. Okay, Mr. Charles Amofa NSA boss and Edison Seminole to Jan until PRO now or say pitch in the ready and until Crana no more club bia and so embo matches or no a brand untino ya the F7 in Ebesia na ye remo ewo Cinco Di Mario aswe na Oriaman on 9:30 yet na so ewo full time this why the more ewo F7 in Ebebrel
Single. Yeah, Orlando. Ade ache bia. Yeah. Ni braba pa. What you 40 o? Ade na wo mai. Yeah, the more but say obogas no so attach now ntino. Yes. Ba kudus what about Endra Wanko training. Oh, okay. Wa me dun temana. Obedu ntem one kama din mu nyina na bae. Nti on kudus obedu ntem but Endra Wan training. The child for no more e for obi ezana. Share Endra sa na obi e ka. Omo kala se die. Okay. Brand so ye kwama no ne na no pay the foreign news ma ye tie for live on Sompa TV, live on Sompa 93.1 FM on your radio, and I feel live on Sompa 93.1 FM on Facebook and pay ye betina se the latest amon nsem ba ma me fon to onim se on say ye time awuram our international break into others more favorite place in and omo are returning to omo various teams omo kwakosi akara omo national teams there's a weekend anya there's a mubetimanya clan football team henam say place no omo so anya awuram omo national teams and opede wonsem no enso ngaba na de ewe ni say international break we ebetim so am interesting games anya gwakwana say nanka ebenya Argentina omo so ngane Brazil abonasa game no nanka obi henim say Lionel Messi ebetim so ngasi akarama Argentina ana fe Neymar da Seven Santos Junior ebetim so ngaya available so ediama Brazil national team no now say be 2 days ago and edema say Neymar and so nganya kokopra ama de say Brazil squad omo so ngade bo Argentina ni nyina no anya de say Neymar ebetim so ngaya available de atia and so ne say no ne beto de say Lionel Messi and so kokopra ama scans out do Messi timaye ni nyina no eno ache say Messi and so ntimenya available from Argentina abramo so gina kono amobo 2 games ade sempo no omo so ngabodi ate Uruguay ana from so body ate Brazil so 2 games in no Lionel Messi entimensia kai and so from Argentina na share team na no pai ye don sem ama multiplayer omo so ngapro ntimenya available and from Argentina na share team ni na no Lionel Messi ade dinkai Paulo Dybala enko bisanso ana Giovanni Lo Celso abrante fansa Gonzalo Montiel no and some players on my prayer anya available from Argentina team no already abrantia your friend Lizano Martinez the on prayer just an otifia minuka se on team crown recover ya and no pay this handsome no and some nama mo jibedino so now after Lionel Messi beto dey say wapra obetin so amesi game adese Argentina and Uruguay and after Brazil be boni and the tie and so say oko Instagram IG Messi so aya so no at statement about one tia all chems and ye pass all games basua and no 2 important games Argentina also no qualify at Zomobo and so they Uruguay and Brazil on only Messi and so timenya available from Argentina ni no or say ayadesan adwin and ye pass on timenya kwanya ensia kan and so from Argentina set nam sir wojide pass on debia na mpai bo and just an die suni na so betima available no pono ono so ngasia karama Argentina na ojire pass prakutua bi ana chesa atima bas apranenti no ono Leo Messi entimenya available and so from Argentina na ojire pass ono so no betima so an support omrante ne ba bi obia te say Argentina for na no ebetim so nga support team no na ojire pass ono ebetim so support ono mpono sa supporter ono betim so nga dia mamu ina no ade say de be cost of pitch no so ana free off the pitch no so ina no ono place ni bedin komo mpono support outdoor onu so baya ni ina no ade say amus onu so no etim so ade support o na no pai ye de sansa madi tuda ade matefo djuma de so ni ina no enso e de to de na no pai ye de sansa ngade mamo ewo djuma de so na Kylian Mbappe enso anya awura no France o national team camp na Rans minim sa ready o betim so ngade Mbappe picture na dia mama abra o tim so na touch it down our France o national team camp a chasa na anya grokra na mama for to the sam ngani Mbappe heading command ebusa na say na afi Ballon d'Or no hwan eje na yakasa Ballon d'Or kra hwan ene Ballon d'Or player ene Mbappe si am for to the say na ojide pass last year Ballon d'Or na course no na nke bi abrante fansa Vinicius Junior ana nke betin so ngaje Ballon d'Or no na obi etna baby ka before Ballon d'Or nisa anke bia Ballon d'Or no be call dia ma Rodria anke bia anya dia se obetia se da na
na ojire pass afi Ballon d'Or no ebe din pass obetima sticking the neck out agaze ebi asimasi no benten and betim so ngaji Ballon d'Or no na ojire pass players do no enso na deserve si ebo mabaso na ojire pass Ballon d'Or ni ade se na all kano in the next 3 months you know I just ade ani na be din pass obetima kasa sa play we and betim so ngaji Ballon d'Or no ade se na so ni asema Mbappe dia tuja na onsa Ballon d'Or menu kasa Rafinha and ade se Ballon d'Or power rankings no ono so huradinka Mbappe tosumie no anafe Lamine Yamal enso na tosumie sanya grokra and is the same Mohamed Salah bra just a UEFA Champions League no ono so na team frame our run of 16 and ade se na for the Carabao Cup weekend omo sanso na tina ama Newcastle United team no enso so mu 2-1 na no ama abrante fanse Mohamed Salah ade se Ballon d'Or power rankings no ono aba tosuma akuma konuma ebe die pass mpono abrante fanse Mohamed Salah ebe tin so de Ballon d'Or no ade si na so na no pai ye de won san na mamo ye kobusa Mbappe so pani among 4 kasa ofri Paris Saint-Germain ko no ansa omo born asesa omo born efe omo born the best of football without you na dia na o kadia for no so no emfa no kra na the person can say we will show all the best no say na attention in the focus you know enso no madrid bobo konuma enya gwakro jitum pass afi omo ai wo chese enkoso sa o metim so ngaji La Liga ana for UEFA Champions League no enso na dia si o na so a enya gwakro si empo no possible say on betim aji trouble nam sa anza Copa del Rey ana for La Liga no enso na Champions League ni na no and there's somebody team na go so compete here o enim say the first season no o betim so ngaboa na otemadi team no etim so ngaji sa trophies no na ojire pass o team yes ade na ni season no ebetim ai extraordinary ni asema Kylian Mbappe enso ngadi atuda no pai ye de sansama de mamo e wo jimade so ni na no enso ngadi aba mami fontu da sa Bukayo Saka enso Arsenal player na de tia enso ni sa player we onsan wo partner fiache yepa na yesebo no kona kampa dia banasa yesi Bukayo Saka ewo jide pansa na desa UEFA Champions League game and betim so na koso between Arsenal and Real Madrid bobo koni na no de mensa kana yesi no jide pansa first leg no obetim so na available and so dem Arsenal sa ne progress ni ya desa koso yepa acha san abrabo no recover kakaka Bukayo Saka o jide pansa kwambia so betim so no so na bogame ni be against Madrid bobo koni na no pai ya de won sam edimamo e wo dwade so ni na no enso na die to da na die tie enso ne sa on sabrontia ya fo sa William Saliba ono na play o se kan edima Arsenal boboko no mami infantu de se summer transfer window ni bia ya se madi team ne beba na omo beba na nibra supanam sa omo e wo jide pasa since Sergio Ramos eko no omo ensheda enya replacement na omo jide pasa William Saliba ebetim so na feel sound voida Sergio Ramos ejade tu no na almost jire pasa kwambia so no summer time for no ni bia William Saliba no almost betim akandiatia enso ne sa nkobodi na tim ahyasia amachase madi team no kra no ansa no ne boy na kasa sie amachase Mbappe kra ne boy na kasa sa madi team na emode wo ba chase no be enjoy trophies outdoor won se betim akansa na team wa boache trophy nya de se betim agibida ya se boy ni convince kwambia so sa summer time for no bia William Saliba betima kwasamre kona no mama infantu de sa Arsenal enso na gusu ne Saliba din kobasa obetimo so na sign new contract enso no adama Arsenal bobo kona ni na no enso edie to dia na no pai ye de won sam na mamo e wo djumade so mama infantu de sa MC Barcelona yesem mamo ne use konde din komasa obetimo so ari no contract no enso na dama Barca na almo pen until 2030 ana use kunden so no ebetin so ngasi academy Arsenal tima ye fansa Barca dia tia enso sen komodi na tima start ama de mensa kan say positive yepa ama chese bibia sa use kunden new contract no abaya until 2030 no pai ye de won sam na baya tese na katua ani adina no ebetin so akoso de matima ye fansa Barcelona unsen semina no ye de eno so na ma ye tefu no pai na ye ka use kunden sa minim sa Ranford
unsaka picture na medema una mubetimi dia to so abana use kunde report na wakopiem out France wo training grounds wo sasa picture no sentime kan yesa no na run for dia to so chesa kwa we dia chesa na bana drip yam fire woni adedia use kunde no dia ba ma sa chesa yam fire ho dia onya da grokra na msa na akwa fa so na fa no finity so besi ne nasia otimi sampa no otimi fa no ye pa na no pede sansam no enso ngadima modwumade no so na young fellas church full prayer ono mesi kan on loan adima AC Milan boboko no na young fellas anopa diam seka anesa san loans per no so AC Milan boboko no ma metesa AC Milan team no anya de san o betim a permanent no adesa ne low move no omo jire pansa nanka bia boy ne ba no sa ne modu botime so ani dia akobetim so na permanent no loan deal no na watima atwa so na waseka ne AC Milan boboko nanso omo jire pansa boy ne ba no anya de san ne boy no etim so na so ani ntisabia ne loan deal no so a obetim so jabo no kwan ama bo no so tima kwani na no enso de to de na no pai ye de won san na ba Luka Modric plan waseka de ma Real Madrid boboko no metesa sana contract no so a obetim so na man another 1 year na Luka Modric so no etim so na sia atwa so sia kan de ma Madrid boboko no mo jire pasa na mfere de kwa na ekoso na mo chesa no ne mpom ni ade ene chesa bola oba bibia chesa Luka Modric ni ya fita o mo jire pasa obetim atwa so enso na sia kan de ma Madrid boboko na ni na no enso edie to de na no pai ya de sansam ade to da de ma tefo dwumade so ni na no enso na lete saba Luis de la Fuente haya manager de ma La Furia La Roja mecha Spain na team no o wani siam fantuda sa ebrebi anya adusa hasa referees ebetimi a protect akodana ye fansa lami ya manam sa hasa kwa bona faso bona bono hasa mo attract a lot of serious tackles into referees anti-man protect akodana ye fansa lami ya mana hasa ne career no ebetimi so na short nam sa akodano we are 17 years away and tackles how do akobo no so a o mo jire pass hasa referees no enso betimi protect bono na bibia so tibi koye enso ngadema lami ya manam sa akwara no mod money adese so ni yepa na sa obetimi so no etimi so na to so agina so ache na ne bo na timi akoso na debia no wetimi so na my fine football ni adea wo banya sa referees so no ebetimi so na protect akwada na ye fansa lami ya manu yesema Spain national team coach ye fansa Luis de la Fuente enso media to ya yegina so na pani adesia ebo 9:30 ababa na ye de mo abramo. There's nothing worse than your multi-bet missing, but nothing better than having it saved. Bet Saver.